shedding ti ta hela ku nga se hela ntsevu ku nga andaku ka ntsevu wa tin'hweti kumbe kwala ka nkarhi wa ntsevu wa tin'hweti se load shedding yi ta va yi nga ha ri kona. Tsundzukani ku va economic freedom fighters va na switulu swa 44 eka huvo yo endla milawu kambe va vula tani sweswi va ri tani xivutiso ku ta va ku ri sweswiwani hikokwalaho ka yini va nga koti ku vona leswaku timhaka ta load shedding ti hela se hi ta va hi kha hi ringeta ku lava ku bula na vona hi twa ku va angula va ku yini loko swo famba ku ya hi laha swi nga kunguhatiwa kona hi ta va hi kha hi bula na xandla xa president wa economic freedom fighters tatana Floyd Shivambu hi langutela ku tlhela hi bula nakambe na muhleri wa tipolitiki tatana Good Enough Mashego hi va nga ta va kha va hi pfuna ku va hi twisisa timhaka leti kantswa kambe ke we u ri yini i khomete timhaka kwala nga kona hey stage 6 xa ku hela ka vhiki ku endleke yini 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 hi ndlela leyi ta va hi kha hi kota ku twa ku n'wangulo wa wena u ri yini u nga tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za nongona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela timhaka tingani leti mi lavaka ku va hi bula hi to hi ndlela leyo ku haxela kusuka studio 1 a Giyani Amasingita Mall ehansi ka vukosi bya ka Siyandani vatukulu va me hi le ka Bantsongo leyi mina ni Bantsongo ya le ka N'wananga le ka Siyandani se ayi go to mingitsalo me 0860002543 hi twa ku n'wangulo wa wena u ri yini khome timhaka tingani ka endla leswaku hi ta kota ku twa ku i angula u ku yini musumbunuku lowu nga na timhaka to tala hi ndlela yoleyo hi nga va se hi ri na un'wana munhu la nga ko layinini la tatani Cindani a hi tseva na munhu 0860002543 mi nga tlha mi kandziyisa na rito ka 0657443911 tiyisisani leswaku rito ra n'wina loko mi ri kandziyisa ri nga leyi ku tlula minete hi ndlela leyo ku endla leswaku hi ta kota ku nghenisa marito ya ku hambanahambana a Mpumalanga khenseli swinene loko mi yingiserile a Northwest a khensa Gauteng a khensa na le Limpopo na n'we mi nga yingisela khensa kun'wana ku ne timpfula ta xitalo ku hela loko ka vhiki kasi kun'wani hayi dyambu ra ha chikini ri kwa kaya hi ndlela yaleyo nongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela kambe ke ni la ku ta twa ku hi nga va i ri na van'wani lava va nga la ku va kha va vulavula ni vona un'wana la i ri yena Sizwe Stanford a ku Butpet ni kombela mi hi pfuna swa xihatla hi na problem home affairs since Friday bar system ya vona yi off Butpet mara hi spenda timali hi tala ka ndzawulo ya xikaya mahala ku sukisela last Friday bar system yi off na namuntlha yi off pfunani Butpet is Stanford Ndlovu kabula swa endleka tisystem ta vo himpela ti va ti ri off hi pfuna njhani kwa xiyimo xa muxaka wolowo hi ndlela leyo va koho lava va sita lava va tirhanaka na timhaka ta vuhlanganisi lava va ri ku terekeni loko lembe leri nga hela ri ya ku heleni matsundzuka kha kombisa ku vilela hi ndlela yaleyo se xivutiso ko va ku loko xiyimo xi titani swi vula yini hi tlhelo ra ngopfu loko hi kha hi languta ka timhaka ta ku vanhu va kombisa sweswo va ku va na xiphiqo va famba va fika va kuma ku ku hava vukorhokeri kokwalaho ka ku va tisystem ta vona ti ri handle kumbe ti ri hansi hi ndlela leyo a hi ku tumikisela wa mina 0860002543 nongona ka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela 15 timinete ntsena ku bile awara ya 12 ntirhi a Giyani a va ndle ku le ku tirhiweni sweswi n'we mi nga kusuhi mi nga kota ku ya Giyani kambe yin'wana mavhengele ya pfulangi hikuva tirhi va tlherile ma vo mhaka kona kambe wo ri yini 0860002543 hlekani a ka ha ri na munhu laha efambeni hi ndlela leyo 0860002543 nongonoko i Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ndlela yoleyo ka ku haxela wona twi eka herila Amasingita Mall hlekani hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM hlekani Butpet ifukile njhani? hi pfukeli buti wa mina a khensa swinene mi rini n'we Hlayiseke hi matimba lamakulu buti. Sorani man, a ni kombela ku pfuniwa la. Ni lava ku twisisa, okay, ku na misa un'wana wa chomi ya mina. ID ya yena a yi pfariwile.
va vula ku illegal immigrants. So swa khale marani na nga swi tivi ku kahle kahle khomori ro suka ri pfaliwa loko a pfula ID I mean a pfula khadi ebank so ngizela ku ID yawo a yi le ku tirheni se wa ku ni fonela namuntlha na mixo a ni byela ku no i twe mahemihemi ya ku no lava va ka huma first nga ri va pfumeleliwile va nyikiwe period ya 12 months va lunghisa ma-ID lawa se i te swin'wana swa koho swi fika munghana ni ko xani xo kahle i mani fona namuntlha ni vutisa ku ku nga va ku endleka yini kumbe Bootset va tiva swin'wana kumbe vahaxi hinkwavo na vayingiseri va nga ni pfuna ka swona. No inkomo ni tshemba va ta mi pfuna buti wa mina khensa swinene mina laha ni nga koho a ni le ka xiyimo xa kahle a ni tivi nchumu hi timhaka ta ku va vanhu va nyikiwe nkarhi wo fika kwihi kambe a hi pfumeli ku lava va nga koho vayingiseri wun'wana wa vona hi ta heta laha nghena a hi nyika xifaniso xa ku kahlekahle ku endleka yini xilo xi pfuna hi ndhuma ni khensile Bootset. inkomo buti wa mina khensa swinene 0860002543 yaloyo mingiseri n'wi pfuneni n'wi mi tiva ku swo tiva hi ndlela yaleyo ku mi angula mi ku yini loko xiyimo xi te tani hi ndlela leyo 0860002543 nakona ko i Afrika wa vulavula hi ndlela yoleyo nakona ko hi lava ku swi tikomba ongeti swi le ku tikeni ku va hi kuma tatana Xivambula kambe ka hambiswiritano hi ta twa ku mhleri wa hina va ri yini loko hi languta ka timhaka ta manifesto wa ngopfungopfu loko hi kha hi languta ku ba angula ba ku yini hi vuhleri bya vona loko hi kha hi languta ka timhaka ta ku simekiwa ka pfhumba ra ku gangisela tivhoti hi vandla ra Economic Freedom Fighters 0860 sweswo mingisero Munghana Lone FM 0860002543 nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lone FM un'wana mingisero loyi nhleka Bootset minjani na buti wa mina hi pfukele hi ngo i khosa ximbofu man hi khosa hey hi va twile nkulukumba malima va bodle na rito ri ze ri fa Bootset ku na nkarhi wun'wana ni nga ze ni mi fonela ni ku ri tiko leri ri lava murhangeri wa xivindi a nga ta herisa mhaka ya thendara hi ku thendara hi yona yi nga ku dlayeni ka tiko leri ma swi vona ni byeleni thendara yi onha hi yini okay se tatana malima va vulavule hi swona no ni va twile va swi khumbini nyana va te vona va ta dlaya mhaka ya thendara swi ku yini loko ni ku thendara yi dlaya tiko Bootset ma swi tiva ku ri public works a ya ha tirhi mhaka thendara a ya ha tirhi public works hi mhaka thendara mostly ya swilo ya switirhisiwa swa mfumo a xa ha tirhi ku loko xi fanele xi tirha ku laviwa bawuti yo xi lunghisa yi fanele ku advertise wa thendara yi nyikiwa munhu a ya xava bawutu swi teka 5 to 6 years ka ha laviwa bawutu ra bawutu ri nga ta tisiwa hi munhu wa thendara ri ta boha michini loko ni ku nkulukumba malima ni va twile Bootset swin'wanyani a hi ali a ni ngo ka campaigniwa ni va twile va campaign ngopfu mara hi ku ya hi mina swin'wanyani hi ku ya hi mina hi hemberiwa leswiya swo swi twa ku swilo leswiwani hayi a swi koteki man ku fana na loko va ku yini Bootset mi nge hembi loko no ndza xikombiso mi nge hembi mi ku mi ta rhurhisa N1 layi nga kona yi famba moyeni loko ni ku hemba ngopfu ni va twile va campaign ngopfu mara hi ku ya hi mina swin'wanyani hi ku ya hi mina hi hemberiwa leswiya swo swi twa ku swilo leswiwani hayi a swi koteki man ku fana na loko va ku yini Bootset mi nge hembi loko no ndza xikombiso mi nge hembi mi ku mi ta rhurhisa N1 layi nga kona yi famba moyeni loko ni ku hemba ngopfu loko mi vulavula hi ku ngetelela vanhu miholo swilo swo a ni xibalo lexi hi xi hakelaka hi xona xibalo xi tirhisiwaka sweswiwani ku endla swilaveko leswi endleriwaka vanhu swin'wana swa kona se a va fanele loko va hemba va tlhela va vula ku ri mali yo endla swilo leswi menta ni ya yi teka kwihi hi ku xibalo lexi a xi nge cinci ku ta ku ri xexi hi nga ka xona kumbe mfumo lowu hi fumaka sweswi wo xi dya xibalo lexi
ho ka hi nga swi tivi. kambe hikokwalaho ka yini mi vilerisa hi ku kumbe mi tsakela ku kumbe mi lava ku va mi byela ku va ta swi endlisa ku yini va nga mi byeli ku va ta mini a hi nge ku fana na sweswi loko va ku va ta ngetela mali ya leyi va nga ta yi ngetela hikokwalaho ka yini mi vilerisa hi ku a va fanele va mi byela ku va ta yi kuma kwihi kumbe va ta endlisa ku yini? Hi swona swi nga ta hlohlotela ku ri munhu a swi tiva ku swi ta koteka. Phela loko u ri munhu lowu hleketaka kahle wa ti vutisa ku ri swi ta koteka njhani hi ku swilo leswiwani swi endla hi xibalo. Loko wo vula ku ri hayi mina loko ni nghena ni ta ni ya lava mali ndhawini yo nghena mi nge he tirhisi xibalo xa n'wina lexi xi nga ku tsatekeni ku tirhela vaakatiko. Ni ta tatisa xibalo xa n'wina hi mali leyi yi humaka laha. Sweswo kumbexani a hi ta swi twanyana. Daswani ku hemba kun'wanyani kwa chavisa wa swi twa ku leswiwani i swilo leswi nga ta ka swi nga koteki loko ri ku u va u kha u hleketa kahle. Hikuva a ni nge swi laveka swa tiko swi endla hi xibalo sweswi hina hi swi hakelaka. Ma swi vona? Se mi vula ku yi nge tlakuki muholo ya vakhegulu mi vula ku swi nge tlakuki ku timali ti davuriwa ta ti-child support grant swi nge koteki? Va ta yi kuma kwihi mali yaleyo? Ni mi twile. Va ta yi kuma kwihi? Ni mi twile. Khetseri swinene 0860 00254 mtweni na n'we vaseketeri na n'we swirho swa economic freedom fighters a hi mtwenini hi byeleni timhaka ta manifesto wa n'we enhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM. Elo sa n'wina. A hi papa. A swi tshembiso hi swi twile. Un'wana muyimbeleri a ku loko gangisa hi vutlhari a swi yili no hemba vunhu. Hi swi twile switshembiso swi kha swi vuriwa swi longoloxiwa hikanene vanhu lava nkarhi wun'wana i swi vonaka leswaku va serious or va lava ku wina leswi va lavaka ku swi winaka va vula swilo hinkwaswo leswi va pfumelaka ku va ta swi endla. Entiyiseni nkarhi wun'wana hambiloko ni swi vona ku swin'wana a swi koteki ku vula ka muyingiseri loyi a nga hunda kambe loko vanhu va kha va kombisa hi ndlela liya na ku va va kha va gangisela tivhoti swi twala swinene ngopfungopfu hi politiki lava va nga kona va nga ri ku matimbeni hi ndlela yaleyo va ta ringeta ku lava ku lulamisa swihoxo leswi va swi vonaka eka lava va nga matimbeni se hi ka leswi va nga swi vekisa xiswona mehe ni nga ya ni ya va vhotela ngopfungopfu ako va tsheme kumbe ako va karhi wo leha ngopfu loko vanhu va rindzile ku swi cinciwa ku ta nghena van'wanyana ko va ntlhanu wa malembe ntsena ko va hi ku miehleketo ya hina kumbe timayindi ta hina ti programiwile ku munhu wo sungula loyi a nga ta fika a vulavula swo karhi hi yena kumbe hi yena loyi a nga na matimba ya swilo sweswo hinkwaswo hinkwavo lava va khandzasaka kumbe ku gangisela tivhoti va ringeta ku kombisa swin'wana ku swi vona na wena ku mara leswi a swi na nhloko na ncila hambiloko ka ko va lava va nga ku fumeni sweswi a va ta ringeta ku mi kombisa ku heta va ri yini load shedding yoya leyi nga kona lavo va nga kona for malembe na malembe mara ani yaleyo va hi byerile ku fika sweswi no hleketa ku mixani swo va tsandza va vurile ni va ku hi n'hweti ya N'wendzamhala swi ta swi herile. Se va nga ha swi vula futhi loko va gangisela tivhoti hi ta swi herisa hi mhaka ya ku loko mi lava ku langutisa khale loko swi sungula mani a ri tsongo loko ku vhotiwa hi 94 vanhu a va tshembisiwe swikolo mahala a va tshembisiwe mati mahala gezi mahala swilo leswi hinkwaswo ina ka swi nga va se swi cincile hi mhaka ya ku va tiko ri kurile na ku va swilo se swi cincile kambe swi yila kwini ku tlhe hi vuya hi ta vula ku hey loko hi sungula le ndzhaku leyi a hi mi tshembise 1 2 3 na 4 hi mhaka ku a hi nga koti ku vona swa ka malembe lama matako kambe sweswi swilo leswi swa ha koteki se swa hakeleriwa a hi swi koti ku hi ta kombisa laha swi hi tsandzaka kona mara hi kombisa leswi phela vanhu vo tala lava va nga vhota hi 94 loko mo ya ka mukhalabye loyi nkarhi wun'wanyana a tlhari a ni tiku ni nga swi vekisa kwini ku ni nga tikumi ni rhuketeli vanhu loyi a kota ku va na vutivi hi nkarhi wa kona a nga mi byela ku hi hembeliwini hi nkarhi wa so a kha a vulela timhaka ta ku hi vo 93 na vo 94 loko canvasiwa ku vuriwini ku lexi ta va xa mahala lexi ta va xa rent mi kuma ku sweswi
va kolota mibedo ya swibedhlele vakhalabya va kolota leswiya na leswiya kambe ke na swi tiva ku van'wani va vona hi ku ya hi malembe a va pfumeleriwi ku va kolota sweswo swa ku tanyana se loko ku gangisiwa leswi va nga gangisa yiswona va EFF mina a ni nga tipolitiki a ni le ka vandla ra chumu mara ni nga va vhotela ngopfungopfu ku swilo leswi hi rilaka hi swona hi ku lavan'wana va endli 1 2 3 hi kota ku swi vona va ta swi kota na ivi hi ta kota ku hi cinca hi ya ka van'wanyani sweswo hi ku va ni rila sweswi yi ma ni katsanyana sweswi a ku ri ku toyitoyiweni a Giyani ni kuma ku vanhu lava toyitoyaka va toyitoyela vandla leri fumaka mara loko se va ya vhota va tiva vhota mina a ni nga tipolitiki a ni le ka vandla ra chumu mara ni nga va vhotela ngopfungopfu ku swilo leswi hi rilaka hi swona hi ku lavan'wana va endli 1 2 3 hi kota ku swi vona va ta swi kota na ivi hi ta kota ku hi cinca hi ya ka van'wanyani sweswo ku va ni rila sweswi yi ma ni katsanyana sweswi a ku ri ku toyitoyiweni a Giyani ni kuma ku vanhu lava toyitoyaka va toyitoyela vandla leri fumaka mara loko se va ya vhota va tiva vhotela rona ivi va ta tlhela va toyitoya swilo sweswi va kha va ya mahlweni so ku nge vi na ku cinca hi ku a hi vhoteli ku cinca hi vhotela ku continuation ya leswi swi nga ku endlekeni se leswi va nga swi vutisa hi swona mehe a ni ta kota ku va ni va vhotela lava ni kota ku vona ku leswi va tiko ku va ri ngo njhengenjhenge hi lava nga ku fumeni hoxi leswi va swi vulavulaka va ta va na swona na swi nga ri na mhaka ku leswi va mi tshembisaka swona na loko mi tshamini ma swi vona ku swi nga endleki ku ya hi leswi muyingiseri lowun'wana a nga vula swona swi kona swilo leswi hi swi vonaka straight ku swi nge endleki sweswo matihlo hambiloko mo pfaleka njhani u hela u swi vona kambe ke mi kuma ku a swi cinci ngopfu nchumu ngopfungopfu loko va ta vulavula hi swa timali hina hi ta cinca mali leyi hi endla leswi hi nyika lava leswo karhi swilo leswo taniya a swi cinci ngopfu nchumu xilo lexi nga ku onheni ka mafambiselo ya tiko i supervision kumbe lava va nyikiwaka ku langutela ku loko ni te a kuma ku stadium ka Malamulele xi ta hela in 6 months i mani loyi a nga matimbeni ya ku swi vona ku stadium lexi in 6 months xi fanele xi hela mi tsundzuka mina tanihi hi munyiki wa vukorhokeri loko ni fika ni ku ni ta xi heta in 6 months ni vula mali yo karhi loko swi ni tsandza ka 6 months leyi hikuva supervision yi nga ri kona ni tlhela ni vuya ni ta dimanda mali yin'wana loko yi nga humi ni huma ni famba ni xi tshikisa sweswiya so a hi ngopfu leswi a nga swi vula swa timali ku lava hi ta va nyika leyo karhi lava hi ta va nyika i ngopfu ku ha landzelerisa swilo leswi hi nge te swi endliwa kumbe a hi landzelerisi na ni twe ni yi veka kahle ngopfu ka nkarhi lowu nga hundza ku vo Sesi Rose hi vona va fanele ku vona ku leswi hi nga rhuma phete ku a ya swi endla ku le ku swi endleni na loko vo va tlela hi swona va nga vuli nchumu nongonoko wa phete loko wu beta swi ya straight aka vona tanihi mufambisi wa minongonoko ivi swi ya khumba vona va ku xitichi xa Rose a xi tshamisekanga ku ri ku i mani la endlaka swona i Phete Khalanga halawani mara loko Phete Khalanga a karhi a tirha kahle u kuma credit hi indirect Sesi Rose va kuma ku ndunduzeriwa hi ndlela loko hi vufambisi bya swimanimani byi endla kahle mara loko hi thola vanhu ivi hi nga vuli nchumu hi vona swi ta endleka sweswi masiku hinkwawo so hi nga va nyika matimba ya ku famba ni matirho hi nga langutela ngopfu swa timali leti va ti vulavulaka hi ku swin'wanyana wa swi vona ku hambi wo hlanganisa 1 na 1 yi nge ku niki na 11 yi nge ku niki yi ta ku ni nga swin'wana swo hambana na swona ngopfu se ko va timhaka ta ku hi va nyika matimba lava hi va nyikaka ivi hi vona ku va matirhisa hi ndlela leyi nga fanelana inkomu Khalanga khenseri voto mina khensa swinene sweswo muyingiseri Munghana Lonene FM i hafu ku pela awara ya 12 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM hi ta vuya yisa mahlweni na tatana good enough Mashego hi twa ku va angula va ku yini hi timhaka leti ta manifesto kambe sunguleni hi twa ku mahungu ya misava ya awara yan'we ya ta va ya yimise ku yini ya ka nhlokomhaka ta mahungu hi ndlela leyi Khalanga Phete Mathebula eka Afrika wa vulavula leswi project idea 6 months se yi nga va 3 years n'wina mi kha mi hola 3 years hinkwayo leyi a ni ku holeni sweswi ni vulavulaka sweswi leswi endlaku ku swi nyanya ku ni kwatisa ngopfu ni nga mi sendela na proof ya message lowu a ni vulavula hi wona na mukontraktara ni ku ni lava mali ya mina na kwala moyeni ni nge chaku swivuli na kolotiwa hi mali ya mina ku sukisa loko project yi stopini a ni tshama ni hakeriwa mali va vuya last year hi fika hi tirha 2 months va tsandzeka na ku ni hakela mali ya 2 months ni ta bula na n'wina hi nga ha ri moyeni hi ta lava mukontraktara loyi ni lava kota ku tiva ku xiphiqo i yini mi ta va mpfuni ngopfu maybe na mina ni ta kota ku kuma mali ya mina ku mi a ni ku hakeriweni masitona kwala moyeni a ni swi tivi a ni ku hakeriweni mali ya mina ene na yi lava Khalanga Phete Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki hi sweswo muyingiseri wa Munghana Lonene FM loyi ri ni kombela ku ka ni nga tiviwi vito timhaka ta thendara ti onha swinene a ni tirha ka supply chain malembe ndzhaku mathayere lama ma ta costa 4,400
a ya xava hi 9,600 se mali ya mfumo yo luzeka eteni kombela ku ni nga tiveki ku hi mina mani 0860002543 nongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM a hi langutele ku bula na van'wani va varhangeri ka EFF kambe ke va tikomba va ri na nhlengeletano leyi nga le ku yeni mahlweni leyi hi tsandzekisaka ku va hi bula na vona yini ka muhleri wa tipolitiki tatana Good Enough Mashego hi twa ku vo va ri yini loko xiyimo xi te tani va twe yini vona hi manifesto launch ya Economic Freedom Fighters. Mashego inhlekani buthethe na vayingiseri va Munghana Lonene n'wani njhani? Hi pfukeli swinene buti Good Enough khale ni nga se twa na khensa swinene loko mi tinike nkarhi wa ku bula na hina. Economic Freedom Fighters a yi ri Moses Mabhida Stadium ku hela loko ka vhiki va kha va simeka tsalo ra vona ra ku gangisela tivhoti ra lembe ra nhlawulo wa lembe ra 2024. Mi twe yini ngopfu n'we tanihi vahleri? Sa ku sungula ni nga vulavula leswaku Economic Freedom Fighters xi endle swin'wanyana swa ku tsakisa katsongo hi ku ri loko languta ka malembe laha hundzeke a ku sungula ANC yi tsala ra yoho manifesto ya yoho endzhaku kwalaho u ta vona mavandla man'wanyana a ta na manifesto ya ku ri va lava ku ri hambana na le ya ANC ku ri va ta hlawuleka kahle va ta ku n'we mfana ANC hi mhaka ku ri ANC vule swo tani n'we vula swo tani. Lembe leri swi vone EFF ku va yo leyi sungulaka ku launcha manifesto ya yoho tsala ra yoho leswi kombaka ku ri ANC yo i ta launcha mavhiki laya taka se swi komba leswaku EFF i timisele ku rhangela timisele ku khoma la ka mfumo la Afrika-Dzonga. Hi swilo leswi nga vulaka leswaku loko u languta ka politiki swi tsakisa ngopfu ku ri mavandla ku kaneta na wona a komba ku teka initiative ku na ku ri a ta sala ANC ndzhaku hi nkarhi hinkwawo. Mara leswi swi vulavulaka EFF nga vula leswaku 80% leswaku swi ra ka tsala ya vona swi fana na leswi swa ku ri a swi ri koka matsala ya vona ku sunguleni laha i nkarhi leyi va sunguleke yona ku na kumbe 40% ya ku ri nga vulavula ku ri swilo swa sweswi swilo swa lembe leri leswi va vulavula hi timhaka ta load shedding va vulavula hi timhaka ta ntirho va vulavula hi mhaka ya crime va vulavula hi timhaka ya ku national ta tibangi ku na swin'wanyana swa ku ri a swi tirha i nkarhi loyiya swi nge tirhi hi lembe leri kumbe va fanele ku ri se va dyondzile nkarhi ku ri se ku na lava swi koteka ku rhangela koho ku fana na le ka timasipala na la ka ti-opposition parties and vana vanhu lava tirhaka ka ti-portfolio committees so sweswi a va fanele se va dyondza swin'wanyana ku ri swilo swin'wanyana u nga swi vulavula mara swi nga endleki loko u rhangela loko u ri mfumo so ku na leswi swilungu katsongo va ku na naivety ka 40% leswaku va swi vulavurile swin'wanyana swi lava ku va na constitutional change va ta lunghisa constitution ku fana na ku ri ku tirhisiwa ka masoja ku lwisana na crime na leswi swi laveka ku ri professionalism la ka maphorisa ku laveka ku va na ku change ka constitution and leswi lavaka ku ri u ta va na 2/3 majority ku ri ta swi kota ku swi endla mara i ndlela leswi vonaka ku na swa ku tsakisa ngopfu swa ku tala leswaku ri swi vulavuriwile and swi ta tsakisa loko se twa ANC ku ri ta vulavula yini loko va launcha tsala ra yona ku ri i nge twakali as if ANC yo va nga ku kaneta kumbe to twakala ku ri ANC na yo i timisele ku ri ta khoma mfumo endzhaku ka hlelo endzhaku ka ku hlawula ni loko ti-post komba leswaku i ta luza majority ya yona. Se loko mi ta mi langutini ngopfu loko kha hi languta ka timhaka ti vulavuriwaka ta ku se va humesile tsalwa swi nga va ku ri na ntshikelelo wo karhi lowu se mi vonaka onge se wu nga va wu vekiwile nako loko ku ve ka ha ri na leswi va swi vulaka ka tsalwa leri Mashego ku ve swa tikomba ku a hi swilo leswi a swi fanele kumbexani swi ve kona ngopfungopfu loko ku ri ku munhu yaloyo i va a ri ku rhangeleni swi nga va swi vanga yini xiyimo xa muxaka lowu kun'wanyana a ni ri loko u vulavula u ri vandla ra ku kaneta a ku na leswi swilungu va ku na ti-financial interest u vulavula ka mhaka ku ri u languta ku ri vanhu va lava yini EFF i ku yo loko yi nga khoma ka tin'hweti tsevu ya tin'hweti 6 months yi ta swi kota ku herisa load shedding ntiyiso i ku ri na lava khomeke sweswi lava rhangelaka sweswi swi nga va tsandzi ku herisa load shedding 6 months hi ku ri loko u languta ku sungula le madombija wo yehla madombija u ta vo Giyani u ta vo Phalavurwa u ndlula Manyeleti u fika le Malelani le Mpumalanga le Malelani le u kuma leswaku ku na loko dyambu ri hisa ngopfu
and leswi vulavulaka ku ri ndhawu leyi Limpopo na Mpumalanga na tindhawu tin'wanyana a swi nga swi kota ku ri ti tirhisa solar Eskom nga endla ku ri loko u tshama kwala i ta ku installa solar u ta hakela solar hi malembe mantlhanu kumbe tsevu kumbe 10 ra malembe u ta hakela 250 hi n'hweti kumbe ta swi kota a nga swi kota ku ri loko va endla energy mix ya vona va ta ku laha ku hisaka kona ngopfu energy mix i vulavula ku ri va ta installa ti-solar sungula le Madombija Phunda Maria wehla u ta fika le Mbuzini va endla swilo swo tano Limpopo Mpumalanga loko ya Northern Cape ku na moya wa ku tala ngopfu va ta installa ti-solar project so leswi ndzi vulavula ka mhaka ku ri load shedding loko u lava ku heta load shedding party yin'wana na yin'wana yi nga swi kota ku heta load shedding mara loko se u ri le mfumeni se u rhangela ku na ti-financial interest ku na vanhu lava taka ka wena va ku phela loko u endla ti-solar swi vula ku ri hina yi nge dli mali yi nge swi koti ku dya mali ka malembe la taka because solar yi ta lasta 50 years so loko munhu sa a hete ku hakela mali ya swikweleti ka Eskom so yina yi ta njhani so u kuma leswaku load shedding stage 5 loko o languta kumbe o yingisela leswi vulavuleke hi lowa ku ri RCO u kuma ku ri load shedding yi kona ka ku ri ku na vanhu lava lavaka ku dya mara loko a ku nga tirhiwa kahle njhe i ndlela leyi EFF vulavulaka yona a nga swi kota ku endliwa mara sweswi na loko EFF yi nga nghena na yona ku ta vanhu lava va nge nyamalali ku ri EFF se yo leyi khomeke va ta hlela va ka EFF va ku loko lava ku fandiwa ri party ku laveka endla swilo swo tani so leswi swi vulavuleke EFF nga ku so swi nga endleka mara loko va yi ntirho na maka ntirho ku va ta endla 9 million ya ntirho va nga swi kota ku endla 9 million ntirho Dilapidated u nga swi kota ku endla 9 million ntirho la Afrika-Dzonga and a ni vulavuli mintirho ya ku fana na vo EPWP a ni vulavuli swa ti education assistant ka leswi swi drivaka ikonomi la Afrika-Dzonga u kuma ku ri ku na tourism loko u nga focus ka tourism u endla mali ka tourism u funda tourism loko vanhu va ya ti-TVET college ntirho u nga swi kota ku kumeka ka tourism hi mhaka ku ri tourism i swilo swa ku tala ngopfu ku na ma-ranger ku na ti-lodge ku na ti-guest house ku na swilo swa ku tala ngopfu so mara sweswi munhu a nga ti vutisa ku ri swilo yini swi nga endleki sweswi home affairs yi nyike notice ka ti-tourist ta ku tala ku ri loko va nga swi koti ku renewa hi n'hweti leyi ya February yi ta va hlongola la Afrika-Dzonga va vela kaya va ta renew va ta apply va ri le ka tiko rin'wana na rin'wana loko u ri le France u lava ku extenda swi kota ku ri u famba u extenda mara ku na van'wana va nga swi koti ku extenda ku laveka ku va na dispensation yin'wana so loko EFF ku yi nga swi kota ku endla ntirho swi nga endleka mara sweswi va swi tsaleka matsalwa swo ku laveka va explain ku ri ntirho njhani load shedding njhani loko va vulavula hi crime ku ri va ta tirhisa masocha va ta tirhisa njhani na ku ri quality jobs vo va ta yi endla njhani na leswaku national ta ti-bank swi nga tirhi hi leswi ni vulavula ku ri i naivety ya vo ka 40% hi ku ri ku na ku ri u nationalize bank Mashego a hi tlheleli kwala ku ze mi twa ni hleka ni le ku tivutiseni ku phela loko mi ku a swi nge tirhi mi vula yini kahle yale vona a ku na bank ya ku ri a ku nga ri reserve bank a ku na VBS i ri bank ya mfumo ni nga vula ku ri a ku ri bank ya mfumo ku nga ri reserve bank ku nga va i reserve bank so i swi vonile ku ri VBS i helele njhani ku ve na swilo swa ku biha corruption ya ku ri endlekile leyi so loko EFF i ku nationalize bank i vulavula hi mhaka ya ku nationalize ti-bank leta ku ri ti koho sweswi the big four and tin'wanyana swi vutise ku ri loko ni lava ku nationalize bank ya wena ku laveka ni lava ni xava ti-shares a ni ri ti koho ti listiwile xava ti-shares kumbe ni ta xava 51% so ni ta ku 51% i khome mfumo so leswi EFF a fanele vulavula swona sweswi i mhaka ya ku ri i establisha banki yin'wanyana ya tiko state bank ya ku ri i na mandate wa ku funda ti-project ta mfumo ya ku ri na mandate wa ku lomba vanhu mali loko Dilapidated u kuma leswaku u kuma minimum wage va mi hakela minimum wage loko a ya bankini banki a yi lavi ku mi nyiketa bond so banki leyi ya state leyi ya tiko yo i ta swi kota ku teka risk ya ku ri i ta lomba munhu loyi mali ya ku ri u kuma minimum wage so i ta va state bank i fana na VBS mara i nga vi ya i va bank ya tiko i fana na VBS and i tirha i ndlela leyi tibanki ti fanele ti tirha ka yona leswaku ri ta national tax swi vula ku ri u lava u xava loko u nga xavi ti-shares swi vula ku ri u ta teka ti-shares and loko u va na ku va na acute appropriation ya tibanki hi laha u ta vonaka koho ku ri loko va ku ti-sanction ta tirha ti nga tirha la Afrika-Dzonga good enough a hetiseleni loko se xiyimo xi titani swi vula yini hi mavandla lama ya nga sala mi vona ongeti yi le ka ntshikelelo wukulu wa ku ya antswisa laha EFF yi nga sungula koho kumbe se ve le ka ntshikelelo luwa ku ve nge he swi koti ku
ku cinca nchumu se makumu one not I one not ngavula leswaku I one not because na DA loko se ita na yo ita lava ku ri I dispute kumbe I kaneta leswi swi vulavulaka EFF and loko se I kaneta ita lose vanhu va ku tala va ntima ku ri a va ta yi votela ndzi ri thela sweswi Afrika-Dzonga brother nga vulavula ku ri ku na democracy mara hinkwerhu ya swi tiva ku ri loko ku ya ka ku hlawula before munhu a ta tindoni ta hlawula party leyi ku na mhaka ya ku ri I party ya valungu kumbe I party ya vanhu va ntima so sweswi EFF I sungurile so ANC loko yi ta vulavula yi nge swi koti ku vulavula hi mhaka ta success ku ri EFF se vulavula hi mhaka load shedding swa ku ri ta ku sungula hi 1994 yi nyikete 170 million ya vanhu gezi ku va nyikete gezi ya njhani ya ku ri a yi kumeke kahle masiku lawa so yi nge vulavuli mhaka ntirho ku ri yi nyike vanhu ntirho wa EPWP because ntirho wa EPWP a wu tirhi a ku na bangi leyi ta ku lomba mali loko u ri munhu wa EPWP ku ri ntirho wa wehe wa 6 months kumbe wa 1 year ti-learnership na to a ti tirhi so leswi swi vula ku ri ANC manifesto ya yo a yi ta fana ku fana na state of the nation address a yi ta fana na leswi va hlawulaka president Victor Hunzeka sweswi ku laveka va tlhelela ndzhaku va hey phela loko yi ta vulavula hi mhaka ya gezi ya energy mix vanhu va ta vutisa swivutiso ku ri hina EFF vulavula 6 months hina ka manifesto yi ta ri yini loko yi ta vulavula hi mhaka ya ntirho hina yi ta ri yini so leswi I one not and vona leswaku ANC kumbe DA kumbe IFP na loko IFP yi languti ngopfu tiko hinkwaro yi langute ko le president mara ni voni ku ri ti-party tin'wanyana sweswi ta swi kota ku ti ta kaneta kahle successfully leswi vulavulaka EFF so sweswi I one not and brapet swi ta pfuna EFF ni vona leswaku EFF marginally 1% 2% yi ta kula endzhaku ka nhlawulo lowu taka. Good enough Mashego khenseli swinene nkarhi wa n'wina leswiya swin'wana a hi tivi a hi swo vulavula hi mahungu musi leswiya swa humelela kun'wana kun'wana loko ri ku swi humelerile a ne a mi timele gezi a hi nga voni nchumu hina a hi swi vonangi ho swi vo kwala ka Facebook na yini hayi salom inkomo good enough khensa swinene hlayisekani khensa me inkomo sweswo mi tsira mgana lona FM good enough Mashego mhleri wa politiki kusuka a beri kusuka aka vuhleri bya vo va kha va hi nyika xifaniso ku ya amahlweni 0860002543 nangona ku Afrika wa vulavula ka mgana lona na FM makomba ndlela xana wena u ri yini ke ha ri kala ka timhaka ta economic freedom fighters hi ndlela yeleyo va ri TUT to open new Giyani campus in February 2024 higher education Science and Innovation Minister Dr. Blaine Zimande has engaged stakeholders on a plan to reestablish the former Giyani College of Education to become a campus of TUT, which is China University of Technology. Ibungisera ko nikombela follow up ka nongonoko lo leswaku a mi yingiseli leswaku ndzi tsala nrhumela swilo a mi yingiseli van'wana va lava kumixani loko ka hi vulavula o va ka hi vulavulela va nga ri ku yingiseleni vo va ta hi nkarhi wa vona va tala swa vona 0860002543 nangona ku Afrika wa vulavula ka mgana lona FM vona va ngula kwini ke nteri loko hi vuya mahungu na misava ya awara ya n'weta va hi kha hi bula na va masipala wa Giyani na lava va khumbekaka ka leswi a swi vitaniwa shutdown ku kahle kahle hikokwalaho ka yini va huwa hi ku pfala Giyani hi ndlela leyi se ta va kha hi twa hi vo ku va angula va ku yini hi ndlela yeleyo kambe ke a hi ku tumikiseriwa me 0860002543 nangona ku Afrika wa vulavula ka mgana lona na FM n'wana mingiserilo hi nhleka ka ha ri na munhu la ka ha ri na munhu la a hi tweneni hi nga kuma un'wana ka 0860002543 nhleka kutwa me epfukeni minjhani hayi pfukile botpet botpet ri kwala ka mhaka ya vukorhokeri no lata kombisa swin'wanyana botpet ni tsundzuka last time hi vulavula hi mhaka ya ku gradara yi ya atikweni yi tshama 6 days so mina leyi ni ya kuma ku gradara loko yi ya tikweni va ri yi ya 6 days per year so a ni swi tivi ku switarata swi ya khuleriwa after a year ene loko yi ya than 6 days a yi nge swi heti switarata swa tiko hinkwaro hi 6 days leswaku a ku vulavuriwa hi swo ka EFF
so va ri gradara yi ya oh hi leswi ka swi vulavuriwa ka EFF. no ani ka EFF va ni kombisa timhaka ta vukorhokeri botped so sweswi ni mu kombisa leswi hi nga tshama swi vulavuriwa kwalano va ku gradara yi ya atikweni for 6 days per month ne and the gradara yi ya atikweni 6 days per year so lava ku twa ku loko yi ya 6 days per year botped a hi nge yi fika yi khulela switarata swa ka Mangurani switarata swa Mangurani leswi tele hi 6 days yaleyo yi nga heta switarata swa le tiyani hinkwaswo na leswi vulaka ku switarata leswin'wanyani closed for 5 years coming swi swi nga tshama swi khuleriwa and like sweswi hi vulavulaka ku switarata a swi fambeki hambi ku ri xitarata swi ya Mangcwaveni swinene ku ya Mangcwaveni laha ya ku hi ya lahla vanhu a xi fambeki mara hina tisenara leti hi nga na tona leti kambe ani ali kambe leswi a hi vulavula hi swona a hi kha hi vulavula hi manifesto ya EFF sweswiwa a ni swi tivi ku hikokwalaho ka yini mi ka vulavula hi gradar kambe hambiswiritano hi khensile swinene loko mi tela tlhelo rero ri lava loko se hi nga ha ri ku vulavuleni hi timhaka ta vanhu sweswiwani kha hi vulavula hi manifesto ya va economic freedom fighters hi yo mhaka hi vitana na muhleri hi yo mhaka leyi nga ka yona sweswi kambe hi sungula ni hundza hi laha ta vuya yisa mahlweni ta ka leswi 0860002543 nangona ko ya Afrika wa vulavula ka Mugana Lone FM a hi ku tumingisela me 0860002543 hi twa ku n'wangulo lowu nga va ku u ri na wona nhlekani lowu ku nga va ku ri weke botpet okay ku na n'wana mingiseri la masiku na ntwa yena nhlekani okay iko nhlekani minjhani tata Ntivo hi pfukeni minjhani papa hi pfukeni Akenzi lava EFF leswi va swi vulavulaka i ku kuma campaign hi laha ku lekaku kona ku hava bandla ri nga ta byela ku a va swi tivi ku why load shedding hi ri na yona a hi tiyisi sweswo va swi tiva kahle vanhu lavaya ku load shedding yi vangiwa hi yini a va sunguli ku toyitoya va EFF va toyitoya va ku endla yini leswi va swi vulavulaka ku la ku rhandziwa a hi swi tivi ku va ta rhandziwa mara a hi swona kambe a ve ri hava swi tivi phela na vona kambe vo veri hi tin'hweti ta ntsevu load shedding yi ta hela hi swo va vulaka swona ya a va vuli sweswo mara hi xi tiva ku mina i ku ntsena va campaign va la hi ku why va nga humi ka load shedding va ta na swin'wanyana leswi hi nga ta swi vona ku herila hi swona leswi nga fihlakala a vanhwini hayi kona ku va vulavula hi swilo leswi vulavuriwaka masiku hinkwayo mhaka va lava campaign a swona se loko ku ri ku swi tani ku hava ka mabandla lawa nge a dominant va nyikiwile opportunities ya ku va fuma ka mfumo wa miganga va le ku tsandzekeni na kona va tlhela va yiva mali ku va leswo ANC yiva mali va nghenisi wa vona yi dyiwa west se swa ha fanele swi va swi vulaka va lava ku sapotiwa va na chumele va nge wu endli kambe hikokwalaho ka yini mi ku ve nge wu endli mi swi tiva njhani ku ve nge wu endli hi ku un'wana mingiseri wa ku heta ku vula ku a swi ta va swi ri kahle ku va kombisiwa va nyikiwa chance na vo va kota ku komba leswi va kotaka swona va ta va leswi va nge le ku tsandzekiseni swona se loko mi tshame ya vona na xitichi xa president va kumeka va nga ri kona va yisana va na rinyati ngopfu a va lolohi ku famba leswi va swi endlisaka swo byela vana va hina va ku va va landzele va le ku va lahleni ngopfu so wena swi lulamile mara mina a ni ta kombela xona va ta nyikiwa chance mara va ta hi pfumala hikwalaho ka matikhomelo ya vona ma kahle loko xin'wana na xin'wana loko a ma xi endla hi kambe sweswi ni byele va onhe yini loko va ku va le ku ringeteni ku endla ku va vulavule na varhangeri va voho na valandzeli va voho va kombisa ku hina loko mo hi vhotela hi ta herisa load shedding hi tin'hweti ta ntsevu miholo ya vakhegula hambi va hola 2000 swi vula ku va ta hola vo ma 4000 yini yi ta davuriwa sweswo swa ku tani loko va vula sweswo va onhe yini
Irinyajwiri rero. Bonani. Bana swiharanganya swo tala ngo leswi va fanele ku swi lunghisa. Mara loko se swi ya fika kwalaho va lava ku zama ku kuma tipulani leti ni vona ku a ti nga vupfi hi mhaka ya ku ANC a yi lunga ngopfu ku hindza van'wanyana mara yi asa ngopfu ku hindza ka vona. Rengu la ku vanhu va nyikiwa timali to va hanyisanyana yi tirhi na ANC vona kambe a va ri kona va nga vuli nchumu loko ANC yi sungula leswi va ta na vona va ta seketela hi laha tlhelo hi ku ANC yi ve yi kuka swona na yona yi la ku heta nikisa ni 6 months unfortunately a swa ha endlekanga. Se aswinge fani na ANC hikuva swa ANC a swi ndangi tanihi leswi mi vulaka mi nge unfortunately a swa ha endlekanga. Tatana Pet xikhiya xa kwala mi telela kona xi khomiwe hi n'wina va hava budgetary va hi vulaka yaleyo that's why va ku na tibangi ti nga nationaliziwi mhaka va vula ku ta va yiva mali loko va huma na masaka mi to va languta hi mhaka ku mi hava matimba lama se na maphorisa yi makwa hayi kusuhangwa hi ku loko ma yimisa macinge lama va ta teka malene va ta huma na yona hi sala hi holova. Nemetri nikesini. Simple ba. Eko 0860002543 but pet loko EFF yongena yirisa swa titenda swi ta va kahle leswaku hi leswi ku na stadium xa Elim Waterfall xi na 10 years a xi helangi wa tikontraka gone na mali ko va nhova sweswi na Mashego Municipality a va vuli nchumu. Sweswo futhi mi nga swi vuli ku loko ho sungula ku vulavula sweswo yi nge jahi kahle 0860002543 nongoro ka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM a hi tin'wana mingiseri loyi tirhisa mathevela gprsabc.co.za yin'wana mingiseri loyi nhlekani minjhani botpet i pfukile papa minjhani i pfukile a khensa laka EFF a hi nyikeni EFF chance ya ku nghena yi fuma ka manifesto wa yona yi vuli swin'wanyana swa ku ri ta herisa load shedding hi 6 months. Why EFF yi ku load shedding is a man-made thing. Ni nga yima na yona EFF ku ri load shedding i xilo xi ngo endliwa xo planiwa. Loko no mi nyika xikombiso a hi languseni midupi mi langusa those chimneys kumbe tichimene leti nga kona power station. There are 6 in numbers. Each and every power station kuna tichimini a ti tirhi hi nkarhi wun'we xikan'we kuna leti ti nga standby kuna leti ti tirhaku ti tshamela ku tirha mara loko ku ri na maintenance ku fanele ku va na maintenance ku fanele ku tima tin'wanyani then ku tirha tin'wanyani so a swi kotekali ku ri hi nga va na load shedding because loko hi kha hi swi tiva ku ri ku ta va na problem a power station or a generation hi switcha tin'wanyani off then hi lunghisa tin'wanyani like yesterday minister wa hina va vulavurini va ku ri ku na ti-leakage ka what na tiyini a power station leakage yaleyo Eskom yi vona before yi endlekala system ya Eskom ku ha xilo xi endleka ku xi ngo tshuka xi humelela xi ku humeleli then ku lunghisiwa hi tiva ku ri ku ta tshwa transformer kumbe yi ta tikeriwa kumbe ku ta humelela before swi endlekala hi na ti-standby ka switichi xin'wana na xin'wanyani xa Eskom so hikokwalaho ka yini hi fa hi va na ti-load shedding because loko va ku na load shedding va ku ri midupi yi luzile kumbe ku vaviseki hi na a swi koteka loko swi vaviseka because na ti-technician leti tirhaka 24/7 so malima loko a ku ri load shedding is a man-made thing u vula swona ni va mi byela swin'wana ni tirhaka ka Eskom mina ku hava na power station na yin'we leyi tirhaka yi nga na standby and ku hava na generation na yin'we leyi tirhaka michini ya yona ku nga na standby so endliwa that's why loko va kha ku ri ku na yini swilo swi nga onhaka i timhaka ta ku ri somebody u rhumela un'wanyana ku go and me endla leswiwani swi vula ku ku sabotage and doing that I believe it's our government langusani midupi yona yeswo mhlawumbe those chimneys they are 6 in numbers ku tirha 3 hi nkarhi wo karhi loko ku ta va na problem then va switcha off letiwani ku tirha letiwani
so hi va na load shedding njhani se loko ku ve i man-made problem loko ku ve EFF leyi nga va nga swirho swa huvo yo endla milawu va swi tiva hikokwalaho ka yini va nga ni ntshikelelo ku fana na leswi va nga endla ntshikelelo xiswoho loko va kha va vulavula hi timhaka ta xikombiso pay back the money hi nkarhi wa president Zuma EFF yi nga swi kota ku endla sweswo yi vulavula but always loko yi fane ku va na something kumbe yi fane yi veka pressure kun'wanyana yi pfaleliwa handle like hi voni sona leyi nga yi vona sweswiwani ya president loko va ta vulavula mina ni nga swi tina ka vulavula yini va teki EFF va yi veka handle because va swi tiva ku ya va nyika a challenge and a challenge ya EFF hi lava a parliament because yi lunghisa no i ntiyiso ku va teke EFF va yi veka handle kumbe EFF yi nga te a yiyi phela ko va ntsevu out of 44 va nge te a va yi a va ku ya hi nawu hi nandzu lowa va hehliwa ku yona ya ni nga ku ya hi nandzu va pfale mara hi ku ya hi a va pfale 6 a va nga pfalangi vandla a va pfale swirho swa ntsevu lava n'wana va 30 nhungu a va ta va koti ku ya kambe hambiswiritano nkarhi wo nga ni vona ka bota mina na khensa swinene mi tlhela mi vuya mi ta hi hlamusela hi timhaka leta load shedding letiwani i khensile swinene nkarhi wa n'wina ndhawu ya botpet inkomo awara ya n'we Giyani ku la ku sungula stage 6 xa load shedding sweswiwani hi yo mhaka hi ya mahungu ya misava ya awara ya n'we ya tarana ka n'wina hi bongi n'wam'wanati Maluleke ya bongi rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi ehenhla ka ni botpet hina hi pfukini timhaka ta ku yimisa migingiriko ya kwala Giyani tona a ti tshamisekangi ku va hi ku emandlele ya kona ya masiku lawa a hi fane hi va na ku twanana hi hlengeletana tanihi vaaki hi ya laha mutshami loyi a nga na matimba ya swona ku vulavula timhaka ta university loyi a nga na matimba ya timhaka ta ku va a release university yaleyo kumbe minister hi ya laha tirhelaka kona hi ya fika hi tshametela kona hi strikela kona hayi la dorobeni ra hina ra Giyani hambi u tshama kwala ku hanhlanga yo baleka nga ti nga ta yi kuma mara loko wo ya le tihofisini ta vona straight vupulukwana hi nga humelela ni khensile botpet minjhani botpet hayi gangiseka tivhoti hi ku twini ka EFF mara ku vulavulera kulukumba luyani murhangeri wa vandlalera ra EFF tatana Julius Malema swin'wanyana swi va swi vulaka ku hi botpet vo vula ku la ku tsakisa youth ku la ku tsakisa vanhu a hi swi leswi va nga ta swi endla swo fana leswi va ngo va ta tlakusa ti-350 ti ngeteleliwa mali ya kona na ti-child support grant na ya vadyuhari amount leyi va hi vulaka va ta ngetela yi ya ka yona hi botpet mali kulukumba yi tele ngopfu mali yaleyo se loko hi langusa nhlayo ya vanhu va kumaka mali yaleyo ya child support grant or a hi ngo leya ti-350 loko u kota ku la ku hakela hi mali leyi a yi vulaka hi botpet South Africa ya ku mbumbumeleni yi nge lunghi hi ta hetelela hi va bankrupt because ya amount leyi va lava ta yi endla tatana Julius Malema a va vulavule ntiyiso but mandate ya vona a yi vi specific va nga vulavuli timhaka to va ta ngetela mali inkomo hi botpet aye botpet I know manifesto ya EFF ya amukeleka loko yi ku ti-labor broker ti ta hela na va lava holaka lava nga tirheki mali ya vona ya muholo yi ta khupuka njalo njalo hi ndlela yeleyo na va lava va tiyunivhesiti hi ku ya ka swona loko ku ri ku yi ta endla sweswo swi nga va swi ri kahle ngopfu ka vaakatiko hikuva ti-EPW ti ta vona ku tirha 6 months ti hela a ti pfuni nchumu a koti ku sapota n'wana vana va wehe va kula hi 6 months so loko ku ri ku swi nga endleka sweswi hi nga swi bela mavoko swinene kambe ke mavona ta tipolitiki a swi ta swa ku ta khuluma sweswo swi nga heleki a hi swo sungula ka 2024 leyi
khale va hi promisa leswi nga endleki se hi to vona hi swona ku swa endleka na mara swi endleka swi nga swi pfune ngopfu etikweni koma France risenga kusuka la etembisa ka lexi mongwe kom brapet hlekane botpet na vayingiseri va munghana lonene botpet lexi ni nga ta xi vula hi makeni ya mavandla ya tipolitiki kumbe manifesto wa EFF i timhakeni ta ku na swi twisisa switshembiso hinkwaswo leswi va nga swi veka kambe mina lexi ni nga vutisaka xona i ku laha ka tiko ra hina botpet ku na vanhu lava twisiwaka ku vava hi tindlela to hambanahambana ku dlayiwa ka vanhu ku ripiwa ka vanhu na swo tala leswi swi nga endliwaka munhu swo ka swi nga ri kahle ku tluriwe nawu so justice leyi a ni twangi va vulavula hi wako loko hi nghena matimbeni hina hi ta endla ku munhu un'wana na un'wana loyi a nga twisa kumbe munhu xigevenga xin'wana na xin'wana lexi nga tshova nawu xi ta fikisiwa a khoto xi gweviwa mfanelo leyi xi faneleke xi gweviwa yona swo tala leswi va tshembisaka swona ku mi ta endla hina hi justice yona a ni se twa na vandla na rin'we ra tipolitiki botfet enkomu lavulavulaka swivile sikati kusuka na tiyani ka makona andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula munghana lonene FM makombandlela iswa swo mingisera munghana lone FM nongona ku Afrika wa vulavula ka munghana lone FM i 12 timinete ntsena ku bela wara ya 13 concern group leyi nga hetelela yi endla leswaku a Benstore kumbe a Giyani ku nga ngheniwi namuntlha na van'wana va varhangeri va bola namuntlha la na ku ta twa kahle hikokwalaho ka yini va sivela vanhu va ya a mintirhweni hi ndlela leyi a hi amukeleni Chawukela nhlekani mi amukeleni ka munghana lone hayi khenseni bakhala mepoketi mbona ka mukarhele mukasa swi karharisa sweswi mi ri ka swona bakhala ka ku layita theri kusela hi 3 nampundzu jikajika na ndhawu leyi hinkwayo i meka xoku a ku lutiwa ku onhiwi nchumu ku hisiwa switarata swilo hinkwaswo loko xi hela strike xi tshikisa swi va diwa swi ri xiswona ntirho ngopfu ku ve hikokwalaho mi rile leyi bakhalanga loyi a hi rilisaka kahle i minister Blade Zimande hi ya nga endla ku hi kota ku fika laha hi nga fika kona namuntlha na vana lava va nga dyondza xikolo va nga va pasa kahle mara va nga koti ku kuma admission at university ku va kota ku yisa tidyondzo ta vona mahlweni la Blade angete lembe ri 2024 TUT yi ta sungula ku amukela vana ena swi loko humeleleni and vana sweswi vo tshama frustrated kaya van'wana va tsandzeka no huma va jikajika van'wana va swi tivi ku mahlweni le ndzhaku ka fana and we're trying to fight poverty dyondzo leyi namuntlha yo ka hi nga ri ku yi kumeni sweswo swi nga endlaku namuntlha ze hi yima ku hayi kambe a hi timhaka to hisa to hisa yindlu mi khamela va kondo la ni le ku languteni ka ku n'we mi pfaleli ku vanhu va nga ti a Giyani ka chavisa namuntlha ku hana munhu la ani vanhu lava vo fana na mina va holaka hikuva va ye ntirhweni a va nga holi namuntlha mirini loko xiyimo xi tetani bakhalanga nkarhi wun'wanyana we need to sacrifice sweswintsongo hi sacrifice swona for the bigger good of things namuntlha economy yi nga va yimile Giyani a pfumela and I agree and yi nga va inconvenience vanhu mara lomu ya kona it's more beneficial than leswi hi nga swi endla namuntlha loko ni vula sweswo ni vula hi ku loko TUT yi ta hi languta hi ndlela ya xibusiness vana lava taku haleni it's revenue for the municipality tishopo leti ti nga lavani to xavisa swakudya tishopo to xavisa swimbalo the taxi industry yona hi yoxe hinkwaswo swa kula ti-accommodation leti nga akiwa remember ku loko Blade a ta vulavula ku TUT le ku teni vanhu va sungule ku aketela ti-room to accommodate vanhu lava nga ta va kha va humele handle ti-room leti namuntlha i ti-white elephant mara loko se university leyiwani yi kota ku ta yi pfula yi tirha economy ya Giyani it will be 3 or 5 times more than leswi nga xiswona namuntlha so namuntlha leswi nga humelela nga ti sola ka muganga wa Giyani ku va swi endleni mara a hi swi endla hi languta vumundzuku bya vana na vumundzuku bya Giyani kambe a swi tsandza kwihi ku landa vo lava khumbekaka va TUT kumbe va dokodela Blade Zimande loko khalanga munhu kumbela Blade Zimande a nga mkhumbi voko ku ta swi ta n'wina mitsandze hi nchumu loko Blade o ta laha kambe sweswiwani loko va ta laha a hi ri na vona leyi ni vone siku leriya a ri kona Mthombeni na wa wu ri koho loko hi ri le ka ntirho lowa wu ri koho ka palamende ya khale se xivutiso i ku a swi koteki ke ku mi famba hi ndlela yaleya ku ya mi ya va lava ivi mi
mi hetelela va ta mi kota ku va mi va na tinhlengeletano ta muxaka mi ringetile ku tihlanganisa na vona a va kumeki se hi yo karhala loko ze hi ya patwini hi rhasa a hi lava attention from vanhu lava nga le henhla lava nga le kusuhi na yena na masipala wa hina ku a wu pfu wu nghenelela vanhu va Xikwembu ku hi vona ku ndlopfu leyiwani yi nga ya hina hinkwenu hi endlisa ku yini because a va le ku kumekeni se a ni vonanga ku va na raba bullet na yini kasi n'wina mi twanana na maphorisa ku mi pfala patu ku hikokwalaho ka yini va nga mi susanga patu kumbe maxaka ku endleka yini vo tikhalanga i ku xiphorisa a hi ku khoma kumbe xiphorisa a hi ku duvula tiraba bullet ntirho wa xiphorisa is to bring peace and harmony andhawini loko mo ze mi vona vanhu va sungula ku duvulana va endla vana yena ku ve na ku kwetlembetana kumbe nga va na ku twanana between maphorisa na community because swin'wanyana as vanhu ha hoxa hi nga tivi nawu loyi wu tshwavaka ku le xiphoriseni mara as tilidara ta maphorisa ta Giyani va swi kota ku va ta hi tsundzuxa ku cawuka laha mi hoxisini mara sweswi mi nga hoxisa a hi lunghiseni hi lunghisisa leswi lawani mi fambe kahle mara ndlela ya kahle leyi a yi ta va yi hi fikisile hi ya kona a hi fanele hi tekeli so hi leswi xiphorisa xa Giyani xi xi tirhisaka swona ku avo pfala va xitori maphorisa va makhala va apartheid ku ba ku sungula hi vutisa ndhawu a fane va hangalasile va ta hi akela xikolo na yunivhesiti va ta hi akela ku va heta xitshunxo xi ri yini ku pfuriwile sweswi ni vona ka ku timovha ti kha ti nghena sini a Benstone ku endleka yini xitshunxo hi tshamile tanihi Giyani concerned residents and not the stakeholders which are involved in that one. Okay, so as we have the attention, national, we have the attention, the president, we have the attention of the government. So as one in the Sakuin, we are Matluin. Our Kuruburavrisan ka kumandele ya xihatla ya ku blade or loyi anga responsible for TUT ku va yi kota ku renovate va yi kota ku amukela vana a rhelela a ta haleni hina hi n'wi landza laha nga kona hi kota ku fika amakumu hi ku hi nge tshami ri vulavula ku TUT le ku teni ku fana na mati ma nga ze ma fika kwini namuntlha sweswi hi nga kwala ku na matshalatshala ya nga ringetiwa ku lava ku hlangana kumbe ku lava ku tiva ku vadokodela va mi twile ku va mi pfarile kumbe ku lo pfariwa ku hluphekela vanhu va kusuka kwala ka mungongoma va tsandzeka ku nghena Giyani va blade va nga tivi nchumu ku va nga kona message wu fikile lo wa fanele ku fika kona okay and then way forward hi busy ngela ku discussion ka yona sweswi loko ta haleni take his committee u ne kota ku tisa ku vaakatiko va fanele va twa leswi swi nga tirhisiwa swona namuntlha nakona swin'wanyana batkhalanga lexi hluphaka ku kahle loko hi nga yi kumi university vana va hina va tsandzeka ku yisa tidyondzo ta vona mahlweni so antswa hi pfula na ti-primary na ti-high school ku vo dyondzela xikolo mahala va ta helela kwihi mathicara ma hina makayakaya mpfuno ehlekani madyambu van'wani va dyondza na ti-Saturday na ti-Sunday ku vana va kota ku pasa va antswisa vutomi bya vona ma loko se swi fika laha ku ta ku higher education se swa tsana n'wana sweswi khalanga a nga pasa a kuma ti-distinction na ti-B a kuma basari a joni va ku hi ta ku hakelela xikolo ntsena mara accommodation transport na swakudya a kha hlupheka na yena ri kwala kaya i ta swi kota ku hanyisa mindyangu yimbirhi na nge swi koteki hi yo hi leyi hi lwelaka yona report khalanga ho antswisa ku hambi sweswi hi nga swi khensiki ku mi pfalele vanhu ndlela ho khensa ku a mi tshovanga nchumu ku fika sweswi mi swi kotisa ku yini bot khalanga sweswi ni vulaka swona ku hi 3 loko mi pfala ku va nga ri na munhu dorobeni a ha lava munhu hi ku mashopo ma nga ri ku pfule ya lava hi dorobeni ende xin'wanyana ku ha vulavula hi twanana na vakulukumba ku hi nga ti onhi leswi nga swa hina hi tlhelela ndhawu hi loko hi yisa mapatu munduku ti-pothole ti ya hlupha hina loko hi luta mavhengele hi yisa mavhengele hi ya xava kwihi munduku hi yisa ti-home affairs hi ya kwihi hi yisa tivhene munduku ta ngheneriwa hi ya lamulela hi mali so we always try by all means ku hi protect environment property na miako na ya ti-business ta hina ta hambi a yi na mhaka ku ya vanhu va le handle kumbe ya hina as long as within the greater Giyani municipality it belongs to us because yi tisa revenue ka hina na metro chauke kesen karongwe thank you sweswo mi ngisiro mkala lona feme chauke kusuka ka concerned resident ya le Giyani lava va komisa ko ka va nga tsakisiwi hi xiyimo va nge hayi se va yise ndleve ka holobye dokodela Blade Zimande ku kumixani ku nga hetelela ku va na xintshunxo kavula a ni ri koho ka nongonoko wa koho loko ku ka ku haxiwa hi rile a parliament ku ka ku vulavuriwa hi timhaka ta ku ta va na TUT lembe leri a Giyani kambe ke ku fika sweswi a ku se vulavula ku se va na nhlanga leyi nga baleka ngati
hi sala vawani va le ku rhangeleni ku vona leswaku ku hetelela ku kumeka xintshunxo hi ndlela yaleyo ta vuya hi twa ku va masipala wa Greater Giyani vona va angula va ku yini kambe sweswi endzhaku ka loko ni hundzela Palamende ya rixaka. Buti minjani? mpfukeni minjhani botome Pfuki ku na Andros ta Pina Rembombela. inkombo Andros Ke ndo kuhlamula katsongo la buti la ka eka xitshokolo xo khuluma ka xo xa ku thwasa na analysis leswi. ya Ndi haleni swi tele buti swi tele ngopfu ra ka thwasiwa phasi phezulu. Mara magari ni vona ke buti nga ku swa ku thwasa swi nga famba swi ya munhu a ya spasa kahle clinic va fika va ka wa uvabyi we famba u ya thwasa. La ku swi approve clinic swa lo ma approve le munhu ku vadzanyana se Xikwembu anga ku se haropiwa. mi veka sa clinic va tatlisa ku yini Ka clinic va sungula munhu a kambiwa swo ka nga vabyi leswaku vanhu va vabya mara clinic va le ku ya va zona i Swikwembu ku na Swikwembu swo fana ni sweswo leswaku hinkwavo lava thwasaka va le ku tala pha va manda va nga ku tiko hinkwaro se ro thwasa a va sunguli clinic a clinic va ku hayi ko hina a hi voni nchumu a hi voni nchumu u ni Swikwembu famba Afrika wa vulavula. sweswo mingisero Munghana Lona FM na ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM ka vula ku vuye ku pfuka hoyi ya ku ku ta hetelela ku nga ngheniki a Giyani ivi va masipala va nghenelela ka timhaka toleto a hi twenini ku loko va nghenelela va kume xintshunxo xa njhani na meyara wa masipala wa Greater Giyani Councillor Thandi Zitha hi ndlela leyo meyara na ku vuyisa ka lembe lerintshwa i nhlekani inhlekani muhaxi na vayingiseri va Munghana Lonene kumbexani i mani sungula laha ka ku minkarhi ya ku tala vanhu va kombisa ku vilela van'wani va kombisa ku vilela hi laha ku nga heriki lava va nga na matimba ya vurhangeri va kha va nga tshuneli lavawani swi sungule ku twala ma-7 ma-8 ku heyi ku ri ku kombiseni ku vilela kusuka kwalano masipala wu nghenelela byebyo vurhangeri bya kahle leswi n'wana hi nga holova siku rin'wana hi holova kambe lebyi i vurhangeri bya kahle bya ku tanihi masipala mi hatse mi nghenelela mi khensisa ka sweswo xiyimo xi njhani i ncini lexi mi nga fika mi xi vula lexi nga endlaku ku ze ku pfuleka ka ku tani la bensto hi endzhaku ka loko va pfuke va pfarile no inkomu muhaxi lexi hi nga xi endla tanihi vurhangeri bya masipala loko hi ta va hi swi kumini hi langutisini ni hi kuma ku va pfarini ka ti-entry hinkwato ta Giyani ni vuye ni tihlanganisa na varhangeri va xitrike hi la ku twisisa ku i ncini leswi va endlaku va kombisini ku i timhaka ta Giyani College hi vulavurisani na vona ni ri na va swa xiphorisa General Mashava na Brigadier Rakwana hi kombisani na vona hi ya fika laha hi pfumelelanaku ku swirilo a hi swi endli hi ku pfala mapatu swirilo a hi sunguleni kahle we sit around the table hi kombisana ti-concern leti va nga na tona ku va na committee hi vona ku hi nga yisa njhani mhaka ya Giyani College ku yi tlhela yi ya fika aka tindleve ta ministara ku nga vona Dr. Blade Nzimande swi hi oloverini va hi twini loko hi va byela hi va komberini ku a va call off strike lexiya va swi endlini va ya vulavula na vanhu va vona mapatu ma pfuriwa hambileswi ni taku a ku ri late nyana hi ku loko mo languta man'wani ma mashopo a ma pfulangi mara va hi twini ene a ku heteleleni hi ya tshama hansi na vona hi vulavurisana ha twanana hi ve na agreement kasi hikokwalaho ka yini ku vulavurisaniwa va nga khomiwi a ni va pfarili va pfale patu a va fanele va khomiwa muhaxi ni kombela ku leya ku khomiwa ni nga yi ni nga mi katsi hi ku i ntirho ya va swa nawu mara leswi ni nga swi vona i ku loko mina ni ta va ni hlangane na vona va nawu va ta ni kuma ni ri na vona a va ri vanhu vo olova swinene na ku twisisa a va alangi na loko va kombisiwa ku ku pfala loko a vona mapatu it's illegal loko a va nyikiwangi permission va xinawu va hatle va swi twisisa va tlhela va pfumela ku
hi ta hi ya byela vanhu va hina lava va pfale mapatu va suka before ku va na hansa ya ku duruvuriwa tirhaba bullet ku duvuriwa ti-tear gas ene va swi endli ni xihatla ku vanhu va hatla va pfula mapatu va susetela na swilo leswi a va ri ku swi hiseni la tlhelo ka swi nga va swi vanga yini leswi ku va pfala va nga tangi ka n'wina a mi va pfumeleli loko va tshika vanhu va tile va ku va lava ku vulavula na n'wina tanihi masipala ka swilo swo hambanahambana ku katsa na sweswi va vulavulaka hi swona swa Giyani College? Hi va pfumelela swinene muhaxi, that's why na vona va swi twisisini ku kun'wani hi ri masipala va hi bypassini ene va hi teke ngaku a hi exist. Timhaka ta Giyani College i concern ya hina hinkwenu ku la ku vona Giyani College yi pfuriwile, vana va hina la kusuhani va ri ku pfunekeni va karhi va nghena xikolo la a Giyani College. Hi leswi na hina it's our concern. Hi vaakatiko va kwala Giyani na vana lava hi lavaka ku vona, van'wani vatswari va hava mali yo hakelela vana ti-accommodation a kule na yini. A hi ta tsaka swinene loko i Giyani College a yi va yi pfuriwile ku ya hi xitshembiso lexi a hi xi kumile aka dokodela. Mara sweswo hinkwaswo a swi vuli ku hi fanele se hi ya pfala mapatu. Na vona ministara i munhu, a hi yeni ya tshama na vona around the table va hi nyika ti-reasons ta ku why Giyani College yi nga pfuriwangi. Hambiloko na hina hi karhi hi ti lava kusukela a hi ngo lo tshama, a hi karhi hi lava progress ya ku a hi voni progress a Giyani College ku humelela yini. Va ze va rhumela na delegation Dr. Blade yi ta aka masipala. Mara from there leswi va nga hi tshembisa meeting wu ve kona kan'we yini ku nga ha vi na meeting progressing. Hi vona ku hi languta yini ya cheka a Giyani College hi swi vona ku progress a yi le ku yini amahlweni. Hi tsari na mapapila hi kombela ku tihlanganisa na ofisi ya vona, so hi to kumbe swin'wana swi disturb hi ti-holiday na ku va busy aka mintirho ya vona. Mara na sweswi leswi hi nga twana na swona i ku hi ta tihlanganisa na ofisi ya vona ku hi ta kuma way forward ku loko swi koteka hi swi vona ku this year ku late ka ku hi nga vulavula hi ku college yi ta pfuna. Mara lembe leri taku loko swi koteka a hela ku intake yi sungula ku va kona hi ku himpela xitshembiso xi endliwini ka vaakatiko. Na mi ri koho kwala? Na mina ni ri koho ni kha ni haxa kwala. Xi endliwini hi nge tsala mkwini swa le minete mi nga ku yini ka rixaka hi ku angarhela na mundzuku ta pfuka ku pfariwile ivi ku kota ku pfuriwa hi ma-10 kumbe ku endleka yini? Ni nga ku aka rixaka vaakatiko va hina va Greater Giyani, loko hi ri na swivilelo swo karhi hi nga pfali mapatu hi ku loko hi pfala mapatu hi pfalela mitirho na ikhonomi ya Greater Giyani ku yi kula ya mahlweni, ku na vanhu va ta kota ku va thoriwa va ya mahlweni, na ti-investors va ta chava ku ta va ta investor a Giyani ku va ta ku vanhu va Giyani lava vo loko va ri na ti-issue a va swi koti ku tshama ehansi ku vulavuriwa va ya va pfala mapatu va hisa mathayere. So a hi ti dyondziseni ku swilo hi swi teka swin'we hi ri varhangeri va n'wina lava mi nga hi veka aka masipala hi swi yisa mahlweni hi ndlela yaleyo. Swi nge endleki xitshunxo hi ta hetelela hi va hi xi kumini hi avoida ku pfala mapatu. Ku pfala mapatu mindzuku hi nga hi ya rhwala na swidumbi kwalaha loko se maphorisa va ta tirhisa force. Se a hi swi avoideni, a hi tshameni hansi hi vulavula. I varhangeri va hina hambi va ri ka national na loko va ri ka province i varhangeri va hina hi lo va hlawula. Loko hi va yela kahle hi endla ti-appointment va ta hi twa ende leswi hi swi lavaka swi ta endleka handle ka ku va hi pfale mapatu. ni mi twini mayara khensini swinene ku va mi tinike nkarhi wa ku va mi ta kota ku bula na hina nhlekani wa siku ra namuntlha ku dya ku engeta hi sweswo mi yingisela Munghana FM i meyara wa masipala wa Greater Giyani va gimeta bulo ra hina mi swi twile va ri hayi sitanani mi ta ti xavela a Ben Store emisaveni ya ka Shutdown laha hi nga koho eka nhlekani lowu lera ku mi ya mahlweni mi seketela ka mi papalata timhaka ta ku pfala magondzo hi ku a ti na mbuyelo handle ka ku hlongola mintirho na vavekisi. Hi yo mhaka leya ni ringeta ku vula yona na le ku sunguleni ku vavekisi va chava ku ta vekisa ka ndhawu yo xitsanana ku na dzolonga.
maibo makako kama msutana nongona kwa umeresiwe tatana nchindani Eric Mabasa mina nikalanga Pet Matebola kusoka studio 1 Giyani itahlangana kame kanongona kulofana ka munduku eka itlangela siku ra misava Russia ni moya andika sweswo la tindwini ta vasha Giyani a ni ri na tata Patrick Shai mbana siku landela mi tiphina ku yingisela Munghana Lonene FM ku ya mahlweni nongona ku dzumba na mina wa landela na tata na Ike Ngobeni kambe sweswo andakara ku ikume tlhokomaka ta mahungu misava ya awara ya 2 mi tiphinani tata mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi